no pressure. And then me be give and take, worse and worse. Gospel musician to say Gifty or say a Jamaican no what's na year no show musado na je akwala 25 years and they didn't check no watchro no mama na to wo trafufole wo me see juma mi be di ukrom ha no you will regret you will regret ready nyankopon o me say wo swata you were well mumbra ne yefo beifo Gifty say wo ye ni prefo beifo me ne me ka kire wo to wani si Mcbrown so baby am Mcbrown kwa sorry no wadru ho no wakopam no ene ma pam Mcbrown wo ene sika ni nyina me na meje woni chance ni wo yam kwom se June July fa won sakoye djuma Gifty say fa won sakoye djuma ene slim queens e mai wane krampo no adjuma no wunya bi nye wa babre wa mono hwe ne won kotodwe nyina dwonkolaize odienti dokimu asante hene u budoge ewo property so na u budoge ewo office hey obey jama wonte ne nka hopsen awakofa na to musuwei obey de oye dwaman for example asofo adifo acherecherefo preachers businessmen esikafo enyomtofo enkwala ye tworo nyom na ye dino na wodi atuaka ho awura dinyame wani mo seta kuma media perfect and now the real China academy agosi she Ebusia na kenim se entokwa ekoso ewo ye mama parts local fresh local tantalizing local beautiful any sister Empress Gifty entem if we send ka wo court na court join the case no e dia kwakoshe 26th of June ya wo be sign akomu bim de na kenim se we de entokwa no ekwakoda ne sa ema no benya ne ho no wanya no hu ne wo so opacho no anka wo bobo na chaw pa no ne nsebo wo be kan dia apacho na nka bibia akwakoda no so se me no e ka say de mama parts e come here say the beef is not going to end any moment from now because we sign a new allegation be about bontain na say edino wasesa no edin a different gifts no wasesa na wo friend no Gifty was say yes ye nyina nim say Ghana ha Gifty was say there and one Empress Gifty na so say there what the Gifty was saying be mum what the Gifty adoye and Agradaa so e kasa and na wo bodi no offer the Gifty was say na e wo mama e wo wan say was sign actually her excellency and another be should be if you ma watch say Gifty was say ya won ni e ka say we no hu oba bi a 7 pay dey assign dey just one ka na wa bodo say hey say mu ma ba mu no abodo dey ato ho e dey amaw and dey just penny amfre a just akwala amfre mama part e say Gifty wo we wonsem 25 years fo nyina esan mo obatunti won yo mu nyina ekohia mpam agrokodi impam agro na wotimi adenwom aba beto mama part e say Gifty was say dey be etata Mcbrown wa asori opuna owomu no okopamu ni fiwa fi na djuma na wo ye eni brebo nenti Gifty was say ekokoje adwuma no ede ye ye nyina nim se Gifty was say so eye Empress Gifty ebusua me say waso boy lokwa kote ensem so na mama part esika ansem nyina esifly na answer na ebekọ me so me subscribe to me so eye too much gh eye akai na fada one kan se be ye na upload ni tompe one first person ya wonsa ebidi kan akabi ebusua ma ye kokoti se na mama part de ensem no etu dwafa ye bank mo wa tire nso ya babide no pressure and me abeye give and take worse and worse gospel musician to say Gifty or say a Jamaican no what's na year no show musado na je akwala 25 years and they didn't check no watchro no mama na to wo trafufole wo me see juma mi be di ukrom ha no you will regret you will regret ready nyankopon o me say wo swata you were well mumbra ne yehwe Ghana for say wo mu person hu wa well you were well mumbra ne yehwe tutu
ohun tutu ate usika ni bre if you say usika ni bre a wotam ho maame woni wukunu na wada na wo mara mo wukunu a wada na wo mara mo a wo nduro watam ho maame wo sori a wo so do maame Gifty you say so do maame atimi atam ho maame do maame akwa duro so ama wukunu akwaje hwe wo che akun maame di perfect kwasi aba wo yo ba wo yakasa wo ba bekasa Gifty you say wo wetimi e show maame ani udin akun maame e di perfect atlas ya ma hobsi abo ya dada akun maame ya di perfect also kun maame wie ye ji hu sika wie ye de koye se agira kase no also fame na wo pe no ani guase fame ani wanya abuwa toriwa shawini ba je say ye di wansare ya tro no mama enen kokoro wafo nyina di wa man kola 25 years enyo mo betro ba waje do twa kode no oh ya kan when we are talking of gospel musician oka ho buwa di afa got na obabe be say wo swata yi wa chini ye hwe yi wa wa mu ye hwe HIV ni ba enkna mayre asia ti o my Ghana mu na jimie ye mo wo chem so wo hwiri abeba bia wo besi oba finka ene wunti ba bia Mcbrown kwa sorry nti Mcbrown we jai weni brade wo ye ni brefo beifo Gifty you say wo ye ni brefo beifo me na me ka kire wo utu weni si Mcbrown so ba bia Mcbrown kwa sorry na wadru ho na wakopam no ene mapam Mcbrown wo ene sika ni nyina me na meje woni twasiri wo yam kwom se June July fa won sakoye djuma Gifty you say fa won sakoye djuma ene slim queens e mai wane krampo no adjuma no wunya bi nye wa babre wa mono hwene won kotodo nyina djunkolize odienti dokimu asante hene wo bu doge e wo property so na wo bu doge e wo office hey obey jama wonte ne nka hopsen na wakofa na to musuwei obey de oye dwaman for the example asofo adifo akyerɛkyerɛfo preachers businessmen esikafo enyomtofo enkwala ye tworo nyom na ye dino na wodi atuaka ho awura dinyame wenim seta kuma media perfect and now the real China academy agosi she ukuma me wie ye no fame na ama anim guase na ato mesa bua bi ekowu ame aje obekara me wo beka nkwase antokwa na mu dware na mone na baby asia ba and a 25 years small boy then in some world check no watro no mama abuwa unuanum gospel musicians e bom paye manya me the anointing e ma wo mo true gospel tonum di nya eyi nyame aye no wo sori ana wagatro yazinya mewa utu wiase jame wo nyina no nim so waku maame enche wo bewu tu maame ja wo ho a oba beifo yi hot na ho wutu wani si obi baso baby oye adwuma na wadru ho na wo che na wo de akoje na wa betina se my name has been gazetted Empress one kwasia wo ya ka oba Empress a can you identify what by a friend Empress oba chama fo wunye nyan kotie bia wadi bi pen green brew bia wadi bi pen also na baby akwaso no wuntimi nko wonim na egu ase asia kwa motuo mu kan sa tre Gifty you say wo ku ma me di perfume na so wanya adwuma na tia fa wo na dane wo dam sorry no was so incense was so candle kwasia also no mama ense busia ya mama party nsam na ya kwakuti na we no asa entokwa we no
ye nim se ye China Iraq Israel to koya ekosi ye franco ka wo hu se so dey fi se entokwa we se ne ade no ekeka ko ne de enya ade etu betwa ne ana etu betwa china enyina nim se Mcbrown so ye nipa bia wo ka no ho asem a wo fi na we ama part etwe ne de na ba be hye mu no wo de fi ni kunu so hopes na doye e de aba Gifty Empress so afi wo de ko Mcbrown so ana we re asem bisa Ghana fo bisa message wo so obeja wadwen tre e wo comment section ho e de ama no anya subscribe button so e too much gh eya kan na fa be o me kan se be na upload no tumpe one first person ya won sa e be de kan akabi all the social media platforms so ko wa e too much ho subscribe no like no share na won ya bi so enye bi ahwe that gold and na me jeso ye be sensia